Dobar dan. Moje ime je Anđela Cipar i ja sam master student metodike nastave umetnosti primenjene umetnosti dizajna na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Danas ćemo se baviti međupredmetnom temom koja obuhvata period renesanse. Ključne reči koje ćemo pominjati su humanizam, mecenstvo, perspektiva, polifonija, antika, reforma. Danas ćemo istražiti jedno od najznačajnijih razdoblja u istoriji čovečanstva, renesansu. Ova epoha koja čini period od 14. do 17. veka obeležila je ponovni procvat umetnosti, kulture, nauke i filozofije nakon mračnog srednjeg veka. Naš cilj je da kroz integrisani pristup obuhvatimo različite aspekte renesanse, povezujući istoriju, književnost, likovnu i muzičku umetnost. Kroz istorijske događaje i ličnosti razmotrit ćemo kako su politički i društveni konteksti doprineli razvoju humanizma i naučnih otkrića. Kroz književno delo Božanstvena komedija istražit ćemo kako su se ideje humanizma reflektovale u literaturi tog vremena. Likovna umetnost renesanse sa svojim inovacijama u perspektivi i realizmu doći će nam kroz dela Leonarda da Vincija, Michelangela i Rafaela. Na kraju osvrnut ćemo se na muzičke inovacije tog perioda, posebno polifoniju i radove kompozitora kao što su Palestrina i Monteverdi. Ova međupredmetna tema omogućava nam da vidimo kako su različiti oblici umetnosti, nauke, međusobno povezani i kako zajedno oblikuju jednu od najuzbudljivijih era ljudske istorije. Kroz ovu integraciju cilj je da steknemo dublje razumevanje renesanse i njenog uticaja na svijetu u kojem danas živimo. Renesansa, razdoblje od 14. do 17. veka, označava preokret u evropskoj istoriji nakon dugog perioda srednjeg veka. Ovo doba karakteriše procvat u mnogim sferama ljudskog života, umetnosti, nauke, filozofije i politike. Počela je u Italiji u gradovima poput Firence i Venecije, a kasnije se proširila po cijelom kontinentu. Jedna od ključnih karakteristika renesanse je humanizam, ideološki pokret koji stavlja čovjeka u centar pažnje, naglašavajući njegove sposobnosti, obrazovanje i potencijale. Ovaj period je također obnovio interesovanje za antičku grčku i rimsku kulture, čime je postaknuta intelektualna i kulturna revitalizacija Europe. Politika tog vremena karakterisana je usponom gradova država u Italiji, kao što su Firenca i Venecija, koji su se često takmičili za moć i uticaj. Mecenstvo je cvetalo, gdje su bogate porodice poput Medičija u Firenci finansirale umetnike i intelektualce, postičući tako umetnički i kulturni procvat. Religija je također imala važnu ulogu u renesansnoj Europi, ali i doživjela izazove. Kritike na račun katoličke crkve, posebno u vezi s korupcijom i prodajom indulgencija, dovele su do potrebe za reformom, koja je kulminirala u protestantskoj reformaciji pod vodstvom Martina Lutera i drugih reformatora. Ekonomski razvoj je bio ključan faktor u renesansnom procvatu. Italijanski gradovi su postali centri trgovine i bankarstva, što je privuklo bogatstvo i omogućilo investicije u umetnost, nauku i arhitekturu. Urbanizacija je dodatno postakla intelektualni i kulturni život, čineći gradove centrima susreta umetnika i intelektualaca. Nauka je također procvjetala tokom renesanse. Galileo Galilei i Nikola Kopernik napravili su revolucionarne korake u astronomiji, rušeći stare paradigme o strukturi svemira. Galileo je prvi put upotrijebio teleskop za astronomska posmatranja, dok je Kopernik predložio heliocentrični model solarnog sistema, gdje Zemlja i druge planete kruže oko Sunca. Ukratko, renesansa je bila period intenzivnih promjena i inovacija koje su oblikovale modernu Europu. Njena nasljeđa su vidljiva i danas u umetnosti, nauci i društvenim strukturama, ostavljajući duboki trajan utjecaj na svjetsku kulturu i civilizaciju. Renesansa je bila period koji je karakterisao ne samo kulturni procvat, već i kompleksan istorijski kontekst u Europi od 14. do 17. veka. Dok su gradovi poput Firence, Venecije i Rima doživljavali ekonomski i kulturni uspon, Europa je bila suočena s nizom političkih i vojnih izazova. U Italiji sukobi između gradova država često su se dešavali zbog teritorijalnih i ekonomskih interesa. Firenca je, na primjer, bila značajno uključena u ratove protiv susjednih gradova, poput Pize i Sijene. Ovi sukobi su često bili postaknuti rivalitetom između moćnih porodica i ambicijom za teritorijalnim proširenjem.
Što se tiče ekonomske situacije, iako su neki gradovi bili bogati zahvaljujući trgovini, bankarstvu i mecenstvu, veliki deo evropskog stanovništva živeo je u siromaštvu. Seljaci i radnici često su se borili s teškim uslovima rada i eksploatacijom od strane feudalnih gospodara. Za većinu ljudi svakodnevni život bio je obeležen borbom za egzistenciju i malim šansama za napredovanje. Mecenstvo je bilo ključno za podršku umetnicima, naučnicima i intelektualcima. Porodice poput Medičija u Firenci ili Borđoni u Rimu finansirale su umetnička dela, naučna istraživanja i kulturne projekte. Međutim, oni koji nisu imali privilegiju da budu mecene, često su se suočavali sa teškoćama u ostvarivanju svojih umetničkih ili naučnih aspiracija. Što se tiče svakodnevnog života, gradovi su bili živahni centri aktivnosti gdje su se ljudi okupljali na trgovima, kafanama i radionicama. Kulturni događaji kao što su pozorišne predstave, javni festivali i verski obredi igrali su važnu ulogu u životu zajednice. Ipak, život je bio surov za većinu, sa niskim očekivanjem za dug i zdrav život, čestim epidemijama i nepredvidivim vremenskim prilikama koje su utjecale na poljoprivredu i dostupnost hrane. Uprkos izazovima, renesansa je ostavila nasljeđe koje je definisalo Europu i oblikovalo tok svetske istorije. Njen utjecaj na umetnost, nauku, filozofiju i politiku ostaje vidljiv i danas kao jedan od najblistavijih perioda evropske civilizacije. Ovdje imamo kratku vremensku liniju gdje su predstavljeni neki od ključnih datuma koji obeležavaju period od 14. do 17. veka. 1429. godine Cosimo Medici nasljeđuje banku Medici. 1454. Gutenberg objavljuje Bibliju. 1492. godine Kolumbo stiže na Bahame. 1504. godine Michelangelo završava Davida. 1517. godine protestant Martin Luther piše 95 teza. Prelazimo na književnost. Renesansa je označila preokret u evropskoj književnosti tokom 14. i 17. veka. Ovo razdoblje je bilo obeleženo intenzivnim stvaralaštvom koje je obnovilo interesovanje za antičku grčku i rimsku književnost. Književnost je postala sredstvo izražavanja humanističkih ideala koji su sastavljali čovjeka u centar pažnje, istražujući kompleksnost ljudskog uma i moralne dileme kroz svoje likove i dela. Književnost renesanse nije bila samo refleksija kulturnih i intelektualnih previranja, već je i aktivno doprinela širenju novih ideja i vrijednosti širom Europe. Zahvaljujući tehnološkim naprecima, štampi, knjige su postale dostupnije široj publici, što je podstaklo kulturnu razmenu i razvoj književnih žanrova i stilova. Gradovi poput Firence, Venecije i Rima postali su važni centri književnog stvaralaštva, okupljajući umetnike i intelektualce iz različitih delova kontinenta. Ova urbana okruženja su posticala interakciju i razmjenu ideja, što je doprinelo raznovrsnosti i bogatstvu renesansne književne produkcije. Religiozne teme su također bile značajne u renesansi s obzirom na jak utjecaj crkvenih institucija u tom periodu. Međutim, književnost je često kritički reflektovala postojeće društvene i vjerske strukture, posebno tokom protestantske reformacije koja je promijenila pejzaž vjerskog i intelektualnog života u Europi. Ukratko, renesansna književnost je bila odraz dinamičnog perioda koji je oblikovao evropsku kulturu i identitet istražujući nove ideje, tehnologije i društvene paradigme koje su definisale modernu evropsku civilizaciju. Renesansa je bila vrijeme intenzivne kreativnosti i inovacija u evropskoj književnosti, obnavljajući interesovanje za antiku, prevazilazeći kulturne obrasce koji su dominirali srednjim vekom. Ovo razdoblje je obeleženo velikim promjenama u stilovima pisanja, temama i tehnološkim naprecima koji su omogućili širenje ideja i utjecaja književnosti širom kontinenta. Renesansa je doprinela revitalizaciji interesovanja za antičku grčku i rimsku književnost, često prevedenu na latinski jezik. Ovo je otvorilo nove perspektive i inspiracije za evropske pisce, čime su se stvorili novi modeli i formule za pisanje. Ideali humanizma koji su stavljali čovjeka u centar svijeta podstakli su razvoj književnosti koja je istraživala ljudsku prirodu, moralne dileme i emocionalne iskaze. Književnici su često istraživali individualnost i složenost ljudskog uma kroz svoje likove i dela. U ovom periodu došlo je do značajnih tehnoloških inovacija u proizvodnji knjiga kao što su štamparske prese i povećana dostupnost štamparskih materijala.
Ovo je omogućilo širenje ideja i književnih dela među širom publikom, što je dodatno podstaklo kulturnu razmjenu i utjecaj. Dok je većina književnosti bila pod snažnim utjecajem religijskih tema i vrednosti, protestantska reformacija je donela izazove i nove perspektive na vjersku praksu i teologiju. Književnost je često reflektovala ovu promjenu kroz kritiku crkvenih institucija i propitivanje etičkih normi. Gradovi poput Firence, Rima i Venecije postali su važni centri književnosti gdje su se umetnici, pisci i intelektualci okupljali, razmjenjivali ideje i podržavali jedni druge. Ova okruženja su posticala stvaranje novih književnih oblika i stilova, što je doprinijelo raznolikosti književne produkcije. Renesansa je dakle bila vrijeme transformacije europske književnosti, gdje su se stari i novi utjecaji preplitali, stvarajući bogatstvo književnih dela koja su definisala kulturni identitet tog perioda i ostavila trajan utjecaj na kasnije generacije pisaca i čitalaca. Sada ćemo poslušati odlomak iz Aligijerijeve božanstvene komedije, prvi deo, Pakao. Božanstvenu komediju. Dante ima 35 godina i započinje svoje putovanje 25. aprila 1300. godine. Ovaj datum nije izabran slučajno. Papa Bonifacije VIII je tu godinu proglasio jubilarnom i dao veliko opraštanje grehova, a 25. april je datum kada je Bog, po srednjovekovnom predanju, stvorio svet, dok je Isus Hristos, razapet na krstu, istoga dana iskupio svet. Pesnik je zalutao u gustu šumu greha. Uspeva čudom da se izbavi iz nje i kreće put brega, dobra, obasjenog suncem. Ali na putu mu se ispreče panter, pohota, lav, oholost i vučica, pohlepa. Tada mu se ukazuje pesnik Vergilije, koji ga hrabri i nudi mu se za vođu, obećavajući mu spas posle dugog putovanja kroz 3 kraljevstva onoga sveta. Sa Vergilijem treba da prođe pakao i čistilište, a Beatrice, njegova mladalačka ljubav, odvešće ga kroz raj do spasa. Na pola našeg životnog puta nađoh se u šumi gde tama prebiva, jer noga sa staze prave zaluta. Teško je reći mučninu što skriva ta šikara šumska gusta, na koju i pomisao strah izaziva. Tako je mučna da je šala smrt pusta, ali da bih kazao šta se tu zgodi, o drugom će zboriti moja usta. Ne znam šta bi da noga tamo hodi. San veliki me je tako obuzeo da zaboravih kuda pravi put vodi. Ali kad sam u podnožje brega dospeo, tamo gde bi kraj onoj dolini gde mi srce prekri straha veo, ugledah mu pleća u visini, obasjana zracima planete, što predvodi ostale u svakoj tmini. Tada se smiri, baš kao dete, strah što je svu noć kroz jezero srca plivao, a ja je proveo pun mučne sete. I kao onaj što se zadihao dok je isplivao, pa na žalu u opasnu vodu se zagledao, tako duša moja, izmečući još valu, okrenu se da gleda to gazište gde niko živ ne izađe na obalu. Prelazimo na likovnu umetnost. Renesansa u likovnoj umetnosti predstavlja revoluciju u slikarstvu, vajarstvu i arhitekturi. Ovaj period karakteriše snažan povratak klasičnim grčko-rimskim idealima i novi pristupi u umetnosti koji odražavaju optimizam, humanizam i težnju ka estetskoj savršenosti. Slikari su se fokusirali na realistično prikazivanje ljudske figure, prirode i svetla, koristeći perspektivu za stvaranje iluzije dubine na dvodimenzionalnim površinama. Portreti su postali popularni, prikazujući likove sa izraženom individualnošću i psihološkom dubinom. Vajari su stvorili anatomski precizne skulpture koje su prikazivale idealnu ljudsku figuru. Emotivna snaga i detaljni rad sa mišićima, izrazima lica i pokretima su bili karakteristični kao u delima Michelangela i Donatella. Renesansna arhitektura je spajala klasične rimske ideale sa novim pristupima proporciji i harmoniji. Građevine su bile simetrične, proporcionalne i estetski savršene.
često sa kupolama, arkadama i pažljivo balansiranim odnosom između otvora i zidova. Renesansna umetnost je odražavala šire društvene, političke i intelektualne promjene, posticala je interesovanje za ljudske potencijale i dostignuća, istovremeno revitalizujući klasične uzore. Mecene poput Medičija su podržavali umetnike i omogućili im da stvaraju dela koja su slavila lepotu, značenje i harmoniju. Najpoznatiji radovi od Leonarda da Vincija su Mona Lisa, portret sa enigmatičnim osmehom i Posljednja večera, freska koja prikazuje Isusa sa apostolima. Leonardo je bio poznat po svojoj sposobnosti da uhvati unutrašnju suštinu likova i da koristi tehnike poput sfumata, mešanja boja i tonova kako bi se postigao efekat meke tranzicije. Bio je inženjer, anatom i pronalazač, što je uticalo na njegov umetnički rad i interesovanje za detalje. Najpoznatije delo Michelangela Buonarrotija je David, mramorna statua koja prikazuje mladog Davida pre borbe s Golijatom. Michelangelo je bio poznat po svojoj moćnoj i dinamičnoj skulpturalnoj formi, kao i drastičnom korištenju svetla i senke. Bio je također pesnik i arhitekta, a njegova dela su se bavila temama ljudske duše i božanske inspiracije. Najpoznatije delo od Rafaela Santija je Atinska škola, freska koja prikazuje antičke filozofe. Rafaelov stil je bio graciozan, harmoničan i idealizovan, sa pažljivo uravnoteženim kompozicijama i nežnim bojama. Bio je poznat po svojoj sposobnosti da prikaže ljudsku emocionalnost i lepotu kroz likove. Ovo je delo od Sandra Botticellija Proleće, poznato kao Primavera, koja prikazuje nežne alegorijske figure. Botticelli je koristio tanke linije, svedle boje i detaljne figure da bi stvorio čarobne i poetične scene. Bio je poznat po svojim mitološkim i religijskim temama, kao i čudnim kompozicijama koje su reflektovale humanističke ideje tog doba. Najpoznatiji arhitekta je bio Brunelleschi i on je uradio revolucionarni projekat katedralu Santa Maria del Fiore Duomo u Firenci, jedne od najvećih i najvažnijih građevina renesanse. Također je dizajnirao crkvu San Lorenzo koja je postala model za renesansnu arhitekturu. Brunelleschi je revitalizovao rimski arhitektonski stil, fokusirajući se na proporciju, harmoniju i geometriju. Njegov pristup je bio inovativan, koristeći se slobodom oživljavanja klasičnih ideja kako bi stvorio monumentalne građevine koje su odražavale humanističke ideale tog doba. On se smatra jednim od osnivača renesansa zbog svoje revolucionarne upotrebe perspektive u arhitekturi. Njegova tehnika konstruisanja kupole bez podrške centralnog stuba bila je tehničko dostignuće koje je postavilo nova mjerila u građevinarstvu. Ovi umetnici su ne samo definisali renesansu svojim remek delima, već su i postavili temelje za razvoj moderne umetnosti. Njihov utjecaj se osjeća i danas kao simbol kreativnosti, lepote i dubokog razumevanja ljudske prirode. Prelazimo na muzičku umetnost. Renesansna muzika predstavlja zlatno doba evropske muzičke kreativnosti koje se protezalo od 14. do 17. veka. Ovo razdoblje karakteriše duboka povezanost sa humanističkim idejama obnove antike kao i razvoj novih muzičkih formi i stilova. Jedna od najistaknutijih karakteristika renesansne muzike bila je polifonija, tehnika u kojoj se više melodija istovremeno prepliče i harmonizuje. Ovo je bilo vrijeme kada su se kompozitori počeli fokusirati na izražavanje tekstova kroz muziku na način koji je bio organski povezan sa značenjem reči. Osim liturgijskih kompozicija za crkvene službe, razvijale su se i svetovne forme poput madrigala, šansona i vilandela, često komponovane na jezicima kao što su italijanski, francuski ili engleski. Kompozitori poput Palestrine, Orlanda di Lassa i drugih stvorili su dela koja su se isticala po svojoj kompleksnosti, elegantnosti i izražajnosti. Raznovrsnost stilova i pristupa muzičkom stvaralaštvu odražavala je bogatstvo intelektualne razmene i kulturne interakcije tokom renesanse. Instrumentalna muzika također je procvetala s razvojem instrumenata poput lutnje, viola da gamba i klavira.
čime se otvorio prostor za novu vrstu istraživanja bez riječi. Ova muzika nije samo odražavala estetiku doba, već je i utjecala na kasniji razvoj muzičke prakse i tehnike. U cjelini renesansa je bila vrijeme kada su se umjetnost i nauka sjedinile kako bi proizvele muzičko stvaralaštvo koje je bilo istovremeno bogato duhovnošću, intelektualnom dubinom i emotivnom iskrenošću. Njeni utjecaji se mogu vidjeti ne samo u muzici renesanse, već i u kasnijim epohama europske muzičke tradicije. Sada ćemo poslušati misu pape Marcela od Palestrine, gdje je prisutna upotreba polifonije.
Šta je bila najveća inspiracija umetnicima renesanse? Koje su ličnosti, a koje razlike Koje su sličnosti, a koje razlike u književnom, likovnom i muzičkom izražavanju tog vremena? Kako je bilo živeti u periodu renesanse? Ko je finansirao velike umetničke projekte? Kakav je uticaj renesansna umetnost ostavila na današnju kulturu i umetnost? Prelazimo na zadatak. Na osnovu prethodnog predavanja stvorite interpretacije renesansnih dela kroz crteže, pesme ili dramske performanse. Koristite simbole, motive i stilove karakteristične za renesansu. Hvala na pažnji.